naši ribari vole loviti ribu. I oni su ulovili? O, da. Oni vam ciple ulove, pa tu i tamo koji liganjce, mala lovratica, zubaci. Oni bez mora ne mogu. Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate emisiju Kroj Impuls. Kao što ste mogli primijetiti, ne nalazimo se u studiju, nego u termama Selce. Zašto? Saznaćete uskoro. Tema današnje emisije je turizam u post-covid razdoblju. Pozdravljam moju današnju gošću, primarijus doktoricu Vlastu Brozičević i zahvaljujem na gostoprimstvu. Dobro nam došli, pozdravljam cijelu ekipu, vidim da se pridržavamo epidemioloških mjera i da sjedimo na distanci i voljela bi da ubrzo ne govorimo o covidu. Ali sam pomalo i zabrinuta jer smatram da ćemo još dugo vremena morat biti obazrivi jedni prema drugima. Pa upravo sam vas to htjela pitati. Evo iza nas je dugotrajno, možemo reći teško razdoblje od 1,5 godina pandemije koronavirusa koje je svatko od nas doživio na neki drugačiji način. Kako ste vi to doživjeli? Ja bih rekla vrlo složeno, upravo zbog toga jer djelujemo u malom Selcu, a Selce je dio Crikveničke rivijere koja je upravo poznata po zdravstvenom turizmu. Mi smo među prvima osjetili zaista pandemiju u onom punom opsegu. Zašto? Jer u toku uskrsnih blagdana obično dolaze već stranci, a Selce je bilo pusto. Trebalo je zaista preživjeti prvi val, drugi val i ovaj treći val. Život nam se je svima na neki način zaista okrenio na glavačke. To je prvo, dolazite na posao i brinete o sebi osobno. Drugo, brinete o svojim djelatnicama, a onda brinete i o pacijentima. Odlazite kući, brinete o svojim najmlađima i najstarijima. I to je ono što čovjek spava i živi sa tim. Ono što bi istakla, svi pacijenti koji dolaze u ovakva lječilišta kao što je naša poliklinika Terme u Selcima i u Rijeci, oni vrlo cijene naše napore. Oni se osjećaju sigurni i već vidimo od prošle godine da su naučeni na protokole i standarde, a pogotovo inostrani pacijenti, a imali smo i pacijente iz Dubaja, iz Austrije, iz Njemačke i sad ih imamo i za njih je to potpuno normalno. Naši pacijenti još uvijek malo u toj suradnji kaskaju, ali na, ja bih rekla, finu, osobnu, ja bih rekla, zamolbu pa i edukaciju koju provodimo kontinuirano u termama Selce, to smo uspjeli postići izvrsnu suradnju i mi nismo imali oboljelih od covida. Drugo što se je desilo svima nama u pandemiji, da za vrijeme lockdowna 1.2. ostali smo kod kuće. Uvjeti su nam se drastično promijenili. Radilo se online, oni koji su mogli imati tu sreću da svoj posao obavljaju online, a ja bi to opisala vrlo plastični. U gornjem segmentu ste sređen, a u donjem segmentu ste u pidžami i u papučama. I to je doprinijelo jednom novom, pa ja bih rekla i pandemijskoj pojavi nekih lokomotornih poteškoća, a to je bolova u koljenima, bolovima u stopalima, ahilovoj tetivi i takvi pacijenti su, to nisu pacijenti nego osobe koje su radile od kuće, suzili su, ja bih rekla, hodnu stazu uobičajenu od nekoliko tisuća metara dnevno na svega par sto metara, a ne samo oni, nego i najmlađi. I to je zaista postao jedan veliki problem u Hrvatskoj. Naši skupine radno aktivnih stanovništva
koji su najviše upravo obolili u ovom prvom valu, a prosječna dob, vidimo iz medija, je bila 59 godina. Oni su skratili hodnu stazu, umorni su, iscrpljeni su, oslabili su im mišiće i nemaju energiju da se ponovo okrenu. Nama liječnicima takvi pacijenti malo šapnu. Njihov fokus i energija na radni zadatak je pao. Pa ja bih usudila se reći i na elan i žar, a time i kreativnost. Zato ovakvi programi koji smo mi uveli evo već i pred godinu dana pokazali su se zaista svrsishodni, ohrabrujući, da za 3 dana, 5 dana možemo naučiti takve pacijente što da oni rade, kome da se jave i kako da nastave sa samomjerama kod kuće. Na početku ste spomenuli epidemiološke mjere. One se ublažavaju u zadnje vrijeme. Možemo li se mi boriti protiv ovog opakog virusa još na neki drugačiji način, ne samo prema tim mjerama? Postoje niz preventivnih mjera. Već kad bi slušali, slijepo slušali što nam stožer kaže, ja smatram da bi zaista pandemija već bila gotova i neću reći prošlo proljeće, odnosno ovu jesen. No međutim, mi smo narod koji voli malo uživati i izašli smo iz jednog sistema i javno-zdravstvene skrbi gdje nam je sve bilo jako dostupno. I vjerujte mi, ja se sjećam još i epidemije i pandemije boginja. Nije bilo uopće upitno da li ćemo se cijepiti ili nećemo se cijepiti. Prema tome, prva preventivna mjera, najbolja mjera je sigurno provesti procijepljeno što brže i što bolje. Ali preventiva nije problem samo sa koronavirusom, nego i sa svim ostalim bolestima. Nekako mi se čini da u Hrvatskoj sve manje i manje dajemo na tu preventivu. Ne samo sada, nego i u prijašnjim godinama. Zašto je to tako? Pa ja bi rekla sljedeće. Još uvijek je to jako dostupno i jeftino za korisnika, ali oni koji pružaju uslugu to itekako puno košta. Preventivne mjere su samo ove koje se odnose na zdravlje, ja bih rekla u vezi COVID-a, ali one se odnose na detekciju rizičnih skupina, jer znamo da COVID baš voli šećeraše, a znamo da COVID je jedna ugroza da se procentualno povećao broj dijabetičara. Znači, to će koštati zajednicu itekako u budućnosti zbog skupe medikacije i ostalih preventivnih i redovitih pregleda puno više. Zato mislim da upravo takve skupine bi trebale prve biti obuhvaćene. Osobe koje su imunodeficitarne također. Trebalo bi početi raditi i genska, ja bih rekla, ispitivanja da detektiramo te rizične skupine i da li su ti lijekovi za sve zaista neophodno potrebni. Zatim, kada govorimo o prevenciji, tu sigurno moramo reći da se moramo vratiti onome što su još i stari Grci govorili. Redovito uzeti odmor, barem par dana, redovito hodati, redovito pravilno se hraniti i slušati savjete. Uz ugodu na lijepom zraku, suncu, uz obalu mora ili gorja provesti korisno nešto za svoje zdravlje. I najbolja investicija je investicija u psihofizičko zdravlje. Ja bih rekla da ta prevencija je usko povezana sa jednim terminom, a to je funkcionalna medicina. Funkcionalna medicina nije medicina koja liječi simptom. Ona nastoji liječiti, ja bih rekla, uzrok. I mi moramo
znati da moramo svi, pa i društvo, ulagati u istraživanje i evaluirati svoj rad. To znači da moramo znati, ako imamo ovdje pacijente koji borave u post-covid periodu, da moramo znati koje od tih metoda su zaista za njega bile svrsishodne, kakav je bio skor, odnosno mjerenja ili skup mjerenja koji pokazuju kako je pacijent došao i kako je izašao. Mi smo imali jednu pacijenticu koja je bila na respiratoru u Zagrebu nekoliko mjeseci, pa i bila je u medijima. Ona je bila samo 2 tjedna ovdje. Nju nije bilo za prepoznat koliko se je ona brzo oporavila. Ono što bi skrenula pozornost da medicina brzo sad napreduje, to je jako dobro. IT sektor nas prati. Vidimo da ta sprega je neophodna, pa čak do robotike u nekim slučajevima i u nekim zemljama. Telemedicina je u nekim zemljama jako razvijena, baš u vrijeme post-covid perioda i smatram da smo mi na dobrom putu za implementacijom, a imamo i svoje projekte i programe pametne medicine koji će obogatiti zdravstveni turizam i turizam. Ako sam vas dobro shvatila, znači osoba koja radi na svojoj preventivi, čuva svoje zdravlje, ima jak imunitet, baš i ne može oboliti. Ne samo od covida, nego i od nekih drugih bolesti. To je relativno. Sigurno da ako imate dobar imunitet, da ćete imati manji rizik da obolite od covida, ali nije garancija. Jer neprijatelj i količina, ja bih rekla, virusa koji nam dolazi, ako ste dobrog imuniteta, na neki način još uvijek vidimo da u jednoj familiji svi su bili zdravi, niko nije oboljevao, a 3 člana su obolili, 1 član nije obolio. Ono što bi skrenula pozornost je da mnogi pacijenti dugo već nisu bili na sistematskim pregledima. Neki su depresivni, a vi znate i anksiozni, a znate da depresija smanjuje imunost. Oni nisu ni svjesni da možda su u minus fazi. Što bismo još mogli učiniti kako bismo se zaštitili od koronavirusa, saznaćemo nakon kraće pauze. Moje ime je Davor Šarić. Zbog problema sa atopijskim dermatitisom proizveo sam proizvod koji pomaže kod simptoma te kožne bolesti. Proučavanjem utjecaja ljekovitog bilja na stanja kože došao sam do formulacije koja pomaže kod svrbeža, crvenila i perutanja kože i u suradnji sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom nastao je proizvod Medelior Active. Iako je Medelior Active registriran kao kozmetički proizvod, za njega je napravljena opservacijska studija kojom je potvrđeno uspješno djelovanje kod psorijaze i atopijskog dermatitisa i ublažavanje simptoma svrbeža, crvenila i perutanja kože. Medelior Active je prvi proizvod na svijetu koji u sebi sadrži iscrpin praštike, koja je jedna od aktivnih sastojaka proizvoda, a uz nju su tu kapsaicin koji smanjuje svrbež i hamamelis koji djeluje protuupalno i antiseptički. Medelior Active samostalno se primjenjuje kod blažih oblika atopijskog dermatitisa i psorijaze, a kod težih oblika gdje je zahvaćen veći dio tijela, u našim tretmanima uz Medelior Active koristimo i blagodati minerala mrtvog mora. Sol i blato mrtvog mora jedini su prirodni elementi koji u sebi sadrže sve minerale potrebne ljudskom organizmu. U Medelioru koristimo samo najbolje iz prirode i iznimno smo ponosni na naše rezultate.
Poštovani gledatelji, gledate emisiju Croimpuls. Tema današnje emisije je turizam u post-covid razdoblju. Moja današnja gošća je primarijus Vlasta Brozičević. Evo, mi smo jedan dio pitanja obradili. Sad me zanima dalje što bismo još mogli učiniti kako bismo se zaštitili od koronavirusa. To je ono što je najteže, a što mora svaki pacijent učiniti. A to je da na neki način, kao i sportaš, a ja se bavim sa vrhunskim sportašima i sportašima rekreativaca, na neki način donesemo odluku da želimo zaista nešto dobro učiniti za svoje zdravlje. Ako vi želite biti dobro, vi prvo morate zaista utvrditi kako, kao kad vodite automobil mehaničaru, da li su vam gume dobre, da li je ulje promijenjeno. Redovito odlazimo svakih 10.000 kilometara. Tako i mi, to bi trebalo zaista poštivati preventivne sistematske programe prevencije, a vidjeli smo da prošle godine preko 40% osoba su pozvane pismeno, a nisu se odazvale na to. Ono drugo što sam napomenula, da tijelo i zaista kad donesemo tu odluku, moramo provoditi tjelovježbu svakodnevno. To znači minimalno, ja bih rekla 5000 koraka, moramo optimalizirati tjelesnu težinu, a hrana je naš lijek. Ono što je pandemija nažalost donijela, a to je da je hrana se kupovala u rezervama i na neki način zbog velike količine aditiva nije bila baš najadekvatnija. I zato bi trebalo zaista pristupiti najbolje mediteranskoj prehrani, zatim prehrani koja bi na neki način pomogla da održimo taj imunitet organizma u što boljoj kondiciji. Morali bi provoditi vježbe disanja. Vježbe disanja je jedan od osnovnih post-covid programa koji bi trebao raditi svaki pojedinac. To znači kao recepta ukoliko su mu bila zahvaćena pluća, jer znamo da u post-covid upali pluća preko 50% pluća, kažu, nije baš u pravilnoj funkciji, ako ne i više. Samo 12% ljudi su bez simptoma poslije covida. Naravno, san je vrlo važan. Boravak u ovakvim klimatskim krajevima, kao što je to Crikvenička rivijera, je bogat ozonom. Preko imamo, kažu, 100 oligoelemenata u zraku i taj brom vam doprinosi da na neki način i magnezij iz mora, da se osjećate relaksirano, opušteno pa i fokusirano. I na taj način se možete za 5-6 dana vrlo brzo osvježiti i doći u svoju radnu sredinu i reći wow, pa ja to zaista mogu otići sad na Sljeme. Rekli bismo da je to jedan reset ukupnog organizma. Da, to je reset. A u svemu tome, kakva je upotreba fanga, ljekovitog blata, postoje li neke kupke, neki ti tretmani takvim stvarima? Od Grka, Rimljana, fango, blato su bili omiljeni i prvi upotrebljavani prirodni faktor uz zračne kupke. Morate znati da Crikvenička rivijera ima tradiciju preko 130 godina. Upravo je počeo turizam ovdje kao zdravstveni turizam. I naravno da takve fanga su itekako dobrodošla. Hrvatska je bogata sa nalazištima prirodnih blata i u mnogim lječilištima se koristi i ona doprinosi relaksaciji, poboljšanju cirkulacije
ali i ima puno minerala, sumpora koji također doprinose oporavku. Mislim da smo mi zemlja koja može baš u ovom post-covid periodu dati svu jednu lepezu svih naših prirodnih čimbenika svojom kreativnošću, okupljajući, ja bih rekla, kako javne ustanove, sveučilišta, pa ja bih rekla privatnike, ugostitelje i hoteljere i da možemo biti biser Europe upravo ovog časa. Evo, upravo o tom zdravstvenom turizmu razgovarat ćemo nakon još jedne kraće pauze. Doktorice Brozičević, značaj zdravstvenog turizma u post-covid razdoblju u Hrvatskoj je velik, mogla bi reći i prevelik. Je li u tome prednost Hrvatske i hoće li se on razvijati i dalje? Imamo li dovoljnu podršku države? Što mislite o tome? Trebala bi država možda malo više snage i volje, odnosno oka baciti na taj zdravstveni turizam? I hoćemo li se ponovno vratiti na ono sunce i more, odnosno Mediteran kakav je nekad bio? Malo sam zastala na odgovoru. Sretni smo da ovdje živimo i radimo. A zašto?
jer mi živimo i radimo u raju. Ja bi vas voljela odvest na obalu našeg mora i željela bi vam pokazati našu olimpijsku plažu, gdje ja redovito svaki dan vježbam i plivam i gdje su svi naši pacijenti odlaze i plivaju i vježbaju. Postoje prostori, postoje odlična, ja bih rekla, i lokalna međuuvažavanje pa i susretljivost pri provođenju nekih, ja bih rekla, za zdravstveni turizam neophodnog karika toga lanca. Recimo, kad vi morate odvesti nekome na frizuru, vi morate znati da taj frizer će napraviti najbolje šišanje, da će ga odvesti najbolji taksista, da će ga dočekati sa čašom, sa bocom vode, sa okrepljujućim pićem. Znači, postoji ta svijest, ali još je to sporadično. To je sve i još zato jer smo mi utrli, kao sad govorimo o sebi, svoje vlastite suradnike koji imamo apsolutno povjerenje. Znači, mi moramo reći, Hrvatska ima veliku šansu, ali moramo podignuti kvalitetu i od masovnog turizma krenuti prema elitnom turizmu, odnosno prema zelenom turizmu. Spoj nautičkog turizma, kulturnog turizma, sportskog turizma i specijaliziranog zdravstvenog turizma. To je ono što bi ja voljela vidjeti. To je tih 5 grupa turističkih, ja bih rekla, programa unutar velike grupe turizma će na neki način potisnuti onu prvu pomisao idem na Jadran radi mora i radi sunca. Evo, ovo je zahvalna tema o kojoj bi mogli još razgovarati satima, ali evo za kraj što možete poručiti našim gledateljima? Poručila bi, mislite na svoje zdravlje i samo zdravlje. Pacijent kad izgubi zdravlje, čovjek samo ima jednu želju, biti zdrav. Mislite na svoju obitelj i na svoje djelatnike. Znanje je dostupno i zato treba provoditi redovito edukaciju. Cijeloživotno učenje meni osobno je veliki izazov i ono mi je dalo mogućnosti da pomičem svoje granice u svom vlastitom razmišljanju i da širim tu pozitivnu energiju na vas, na svog susjeda, kamo god idem, da širim jednu poruku. Mi to možemo, ali samo ako smo zajedno. Bićemo zdravi ako svi zajedno činimo isto u istoj službi, a to je biti društveno odgovoran. Pa evo, upravo sa ovom izjavom mi to možemo. Ja bih završila naš razgovor. Primarijus Brozičević, hvala vam puno na razgovoru. Još jednom zahvaljujem na gostoprimstvu i želim vam puno sreće i uspjeha u budućem radu. Hvala vama da ste došli. Poštovani gledatelji, gledali ste emisiju Kroj Impuls. Današnja tema bila je turizam u post-covid razdoblju u Hrvatskoj. Moja današnja gošća bila je primarijus Vlasta Brozičević, vlasnica Terme Selce. Srdačno vas pozdravljam, do sljedeće emisije.